Nongeye kuguha ikaze ku Musanzu Media, njye ndi Secret nk'ibisanzwe, iyi ni siporo. Ikipe y'abasirikare barinda abayobozi bakuru b'ibihugu Republican Guard yageze ku mukino wa nyuma itsinze Military Police Brigade ibitego 3-1 muri kimwe cya kabiri cya Liberation Cup 2025. Uyu mukino wabaye ku wa kane tariki ya 26 Kamena 2025 muri Kigali Play Stadium. Ku munota wa kabiri Republican Guard yatsinze ibitego ibifashijwemo na Sibomana Olivier wahise afungura umuzamu. Military Police ntiyacitse intege, ntiyigeze icika intege na gato kuko yakomeje gusatira ishaka uko yishyura. Iyi kipe yazamukanye umupira neza ku ruhande rw'iburyo batera umuremure urenga umunyezamu Mugabo Eric wari uhagaze nabi, bishyura igitego cya mbere ku munota wa 19. Ntibyatinze kuko nyuma y'iminota 3 gusa Republican Guard yongeye kuzamuka yihuta ku ruhande rw'ibumoso, Mutabazi Jean Claude bamukinira nabi, umusifuzi atanga Coupe France yatewe neza na Shyaka James wateretse umupira ku mutwe wa Shema Mike atsinda igitego cya kabiri ku munota wa 22. Iyi kipe yakomeje gusatira bikomeye cyane bahise bahereza umwana w'umukuru wacu w'igihugu Perezida Ian Kagame. Hanyuma abakinnyi ba Military Police bakora ikosa mu rubuga rw'amahina, umusifuzi atanga penalty yatewe neza na Shema Mike watsinze igitego cya gatatu ku munota wa 26. Iminota yakurikiye yihariwe na Military Police yashakaga igitego cya kabiri ariko kirabura. Igice cya mbere cyarangiye Republican Guard yatsinze Military Police 3-1. Mu gice cya kabiri umukino waratuje ukinirwa cyane mu kibuga hagati, ariko Republican Guard inyuzamo igasatira. Mu minota 65 Military Police yatangiye kugera imbere y'izamu rya Republican Guard, ariko ab'inyuma bayo barimo Ian Kagame na Nsengiyumva Jean Claude birangira bakabyitwaramo neza. Urebye ukuntu ano mafoto arimo abigaragaza, babyitwaragamo neza cyane. Kapiteni yari Ian Kagame na Nsengiyumva Jean Claude. Mbibutsa ko Ian Kagame ariwe wari wambaye umwambaro wa kapiteni. Mu minota 75 umukino wongeye gutuza ndetse n'uburyo bw'ibitego buragabanyuka cyane kuko wabonaga Republican Guard yamaze kwizera intsinzi. Umukino warangiye Republican Guard yatsinze Military Police Brigade ibitego 3-1 igera ku mukino wa nyuma wa Liberation Cup 2025. Undi mukino wa kimwe cya kabiri urahuza division ya 3 n'iya 4 itsinda isange Republican Guard ku mukino wa nyuma uteganyijwe tariki ya 3 Nyakanga 2025 kuri Kigali Play Stadium, aribwo buri buke tukizihiza iyo Liberation Cup. Kora subscribe rero niba utarayikora hano ku Musanzu Media, ukandi like unyereke ko turi kumwe, usharinge ku nshuti zawe bajye badukurikirana 5 kuri 5. Ciao ciao.